دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابند نوچه رادیو دنگ گل دم باش ایرو 28 جوت مه 2024 دوشم در بروکسل ساعت 14 لامده 16 گدار نجم نوچه این داوی پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه. چیای باگو که جالی دولت ترکا داگر کر و تی بمباردمان کرن. سر سبهه لچیای باگو که یه سر به نافچه نسه بینی و تفگر لشکری هاتو بود دست بکرن. به صدان لشکر و جردوان تبلی تفگر هاتن کرن او هم جه هوایی و هم جه بجاهی و تفگر به برفرهی پیکته. دورا گورستان اکو جنازه انگری لاله و شرطی نجی هات دور پیچ کرن. دورا بارا هاوشو کل چولتارا گنده خراب مشکا صدریا و مارین یه گلک جاران جالی بالافرین شهر و هات بمبه کرن. هروها هلیکوپتران جه هوایی و گل باران کرن. هات رگاندن که لحره می دنگ چکان بلنده به. لآمده اندام مجلس دایی که ناشتی بالکشان در سر ایریشن لدیجی باکور و روجلات سوریه و گوتن دوه ین آشتی دخوازن درو نبن جدل بن. دخوازه برا بارش که سالم به برا بارش چه بگره جی خدا بس کنه بینا 10,000 پسی گره که دست خود بده سر وجدان خو برا هر کس برا رابه برا دویجه هم بارش خواسته هم ماسیتیت خواسته تشکی بینا بارش خواستمه بارش تشکی پیروزه دنبا حرفا قرآنه دا دنبا دین اسلامه دا بارش تشکی پر والله ايش خدش مني كردانه ياكل اوكي ما كردانه ساختنه نياري ماجي لا شار شانتو كي كشار صابي سوقا قانو دكوجي جنون دكوجي واتشينو بلاديري حبسان باكي قلقا بارقو بدا ودا تشدستي ماذا بيعملك لمردین سردن مالباتا گریلای هپگی رمضان آکتاشات کرن. 25 جوت مه لمردین لنافچه ناوندی لارتوکلوی لتا خانوره پولیسان برسر آوایی حسن نغولاری دگرد. پولیسان راست ایریشی مالکی لقادا چاران آوایی کرد. لناو آوایی شرکی گران قومی. ده انجام ده گریلای هپگی رمضان آکتاش شهید بو. جبوس شهید رمضان آکتاش لگندوی حرام یا شینهات دانین. بسیدان کسی سردن مالباتی کر و به درشمه آن دستوزی خواه یا به شهیدان را نشان دا. لجه شینه هفسرو که مبیاده را مردین صالح کودای آخفی و گوت جمالبات را سرساقی خوست و ها گوت جبو او ایش و آزار بداوی ببین ام خودی لپیام ریبر اپودر کبن و جبو آشتی که برومت تی بکوشن. هجای به برخستن ایال نفچه مردین استوره لگند بارمانه دیری شکا قرکره ده کسی که بناو özcan günay hatıbı bınçaf kırın. Vazir kare hündür Türk Ali yerli kaya da kırku özcan günay hatiye kuştun. Lehatim bunku özcan günay saha u de bınçavan de lepirsin devam dike. اندامان اونرتیا ریوبریا خواسر آباکور و روشلات سوریه یال باشور زاهیه آلارش دیار کرد که 13 سالن دولت ترک به هنجت جدا ایریشی دستگفتی انگل کرد این لروژاوا دکه لنکاریه وان دستگفتیان تو نبکه او گوت دوی ترکیه هبونا کردان و پروژه انوان قبول بکه. براستی بهانه ترکیه همو دمی حاضر یعنی ابو 13 سالان ام ایرشی ترکیه نراوسته یعنی سر روج آوای کردستانی و بهانه ام ایرشین داویجی بویرا گل انقره هاتی درست کردن ایرشی تانی باگر روشلات سوریه دکه ج دیری که حتی گو شهبا و حلب و کوبانی و جزیره توایی ایرش دکه دوا ایرشان دجی ایرش
ایریشین وستکه هین جیانه دکی یعنی این خدمت گزاری چه وستکه هین تولید غازی بی یعنی یا کهربایی بین یا آبی بین یا ایریشین فرن عالی دکن دخوازم و گوازی مج هزین دولتی و بتایبت امریکا و روسیا جی چاودری او خاکانه یعنی ریل ام ایریشین آزمانی بگرن و نهیلن دی ساجاره کدن ام خلکانا جی خوی دیروکی و تاریخی و ببن پنابر لخاکنده. شینین گنده اولم الکیف ام آخا خبر نادن گنده الکیف ایدکه و روژاوای تل تمره به جواری هات بومبه باران کرن د دیمنین هاتن کشاندن د دیاردبک و گلک مال به تمامی و هنک جیب خصمی بیران بونه گندیا به ناو عایشه الازو گوت 6 ساله دولت ترک روزانه مالین متو پاراندکه لیدی ساجی ما آخو مال خبر ندا فاطمه الی جی دستشان کرد که دولت ترک جی 23 جوتمه و شب و روز گند به دشواری تو پاراندکه فاطمه دستشان کرد که دولت ترک سهر جن آوه و عربین که نانتینن گند تو پاراندکه جبروی هنجاران حتی 3 روزان به آو و به ناندمینن عایشه احمد جی آخفی و گوت دولت ترک دخوازه مبده کوچبر کرن لورا مالین شینیان تو پاراندکه بلا دولت ترک بزنه که ام دست آخو مالین خبر نادن و ام لبر خبدن شینین باجار تل رفت و کوچبرن جه افرینه ین کل تل رفت دیمینن دربار ایرشان ده آخفین رجا الخطیب جه باجار تل رفت یگوت سیویل جن و زاروک جالی دولت ترک و چته نویتین قتل کرن لی جفاتا نونتوایی و ریخستنین مافی مروان لوان تماشه دکن دوی هر کس لدیش ایرشن دولت ترکا داگرکر هلوستا خواه رابر بکه شینین افرینیین کامپا سردم جان فراقفین هفسروکا مجلس کامپا سردم حسن گود ده انجام ایرشن دولت ترک گل مروین سیویل شهید بون اف سوچ شر او دوی هر کس لدیش وان ایرشان هلوستا خواه رابر بکه جناب ناو فاضله محمد وحاد بیجه به هویا روژه که افرین رزگار ببه ام لبر خواه ددن او ایرش لپیشیا تواهی جهان تین کرن همو هیس لهمبری وان کمکجیان بدنگ دمینن هری داوی اکرم بکر آخفی و افتش گوتن دولت ترکی رو لبر چاوه تواهی جهان با آوایی که اشکر ایرش خرکرنه دیگه ام شوبتار زاروک خوین لهنگ بن لدیجیوان ایرشان دوی گل کرد یکتی خواه آوا بکه و خوش هر دم خورتر بکه یه پجه سه چته این دایشه هاتن گرتن نوند چاپمنی و راگاندن یا یکینه این پاراستن جن یه پجه دربار خبات خواه ندیجی شانه این دایشه ده داخویانی اکلسر مالپیر خواه فرمی وشاند ده داخویانی ده او آگای هاتن پاروکرن دوان روش این داویده شانه این دایشه هول ددن لدیجی گلمه ایریش و کمکشی نو پیک بینن لسرویه که یکینه این مین اولکاریا یه پجه لدیجی دوشانه این جودای این دایشه کت نوا تفگره لسر ریا شداد هسه که دو چته هاتن گرتن و ماینکات بباندور کرن هر و حال هرما دیر از اوره چته این دایشه هاتن گرتن و هجمارک جبل خانه هات دست سر کرن داویا داخویانی ده هات گوتن دل انین پیش این جنگی بن و ده تو ایرش داگر کریه ببرسف نمینن نجات پرستان ایرشی دعوتا کردان کر ام لفرن موزیکا کردی و کردان ناخوازن لنافچه چاناک گلچانه ده 26 جوتمه هیده لهمبری دعوتا مالبات اکجه آگری ایرشک نجات پرستی هات کرن مالبات شینچار ماکو دعوت زوب قدینه پشتی دعوت جوانک راستی ایرشا کوما نجات پرست هات مالبات اجه آگری چو جیب بویره لیکوما فاشیست ایریشی مالبات کر و گله کس بدار و کفران بریندار کرن پولیس آنجی جه فردن مالبات و ایرشکاران هری کم 10 کس کرتن بنچافان و پشتی افاده لدوزگری تواهاتن بردان مالبات گوت کو اوی لدیش ایرشکارن فاشیست و گلی بکن سوچ تو نبجی دکاره به آفراندن هفدیتنا نوچه یا لگور آرمان جن رخصنه
İddianame derbarê hevseroka medya deryê berê Rifat Ronî de hat amade kirin. Di îddianameyê de tê gotin ji bilî Tirkî perwerdehî bi zimanê din nayê dayîn û dibêje li bajarên Rojhilat û Başûrê Sûriyê bi armanca dibistanên alternatîv perwerdeya neteweyî tevdigerin. Kovar û pirtûkên ku di mala wî de hatine dîtin weke delîlên suç hatin hesabandin. Meşa 21 Sibatê roja zimanê dayîkê deklarasyona cejna zimanê Kurdî jî wekî propagandaya rêxistinê hatin destnîşan kirin. Her wiha tê xwestin ku bi endametiya rêxistinê bêceza kirin. İddianame jaliyê dadgeha cezayê giran hejmar 5 Amedê ve hate qebûl kirin û danişîna ewil wê di hevdeyê kanûnê de pêk were. Keziyên kesk li dijî sûcên li dijî mirovayî û xwezayê dengê xwe bilind bikin. Komaleya keziyên kesk ya jingehê derbarê êrişên dewleta Tirka dagirker de daxuyaniyek da û got di encama van êrişan de zarok ji di nav de 17 sivîl şehîd kirin û 65 kes birîndar kirin. Komeleyê da zanîn ku cureyên çekên kujer ku derbasî avê dibin metirsiyek li ser tenduristî û çandiniyê çêdike. Ev jî têwateya ku dewleta Tirk yasaya hawîrdorê ya navneteweyî û mafên mirovan bipê dike. Em wek komeleya keziyên kesk a jingehê van êrişan şermezar dikin û bang li hemû kesan dikin ku dengê xwe bilind bikin û ji kiryaran hesab bipirsin. Qayyûman Hewildan bajaran bên asname bihêlin. Siyasetmedarê Kurd Ahmet Aslan derbarê armanc û kiryarên Qayyûman de ji anefê raqifî. Aslan got armanca Qayyûman xerakirina resaniya bajarên Kurdan bên asname hiştin û înkare ûha dewam kir. Divê mirov bibin ku weke encemek vê nêzîkatiya giştî ya li Kurdan nêzîkatiyeke polîtîka komplîke girift û hevûdû xwedî dike ye. Li Amedê destwerdana li qadan guhertina nasnameyên cihîn dîrokî polîtîkayên bên aslametî dimeşînin. Ahmet Aslan balkişan ser avakirina pergala rantê jî û got tenê bi xezençkirina şaredariyê ev siyaset de armanc kirin. Divê şaredarî bi hemû beşên civakê re tev bigerin û bi rengekî rêxistinê li dijî vê siyasetê rabin. Gudarên êja em hatin dawiya nûçeyê xwe dem baş.